Rambak tretan se Madura Pak Kalibun. Rambing kale sapena ning sapasang kale sama ibunda je Pak Kalibun. Rambak Bu Kalibun mun pepena mak ngalompang. Rambak Mas Dedet mun alis sama daun mimpe mun pepena mak ngalompang mun alis sama daun mimpe mun anis sapena Pak Kalibun sapena mun paneket kaagunganna Pak Kalibun mekasan si Andi tretan Pak Kalibun. Ya Cirebon kabel kan ya Pak Ibun apa soe beres sabire itu engko apa soe burung are ya bisa kira ya benar ya. Benar ya. Rambak le rambing rambak tretan se Madura Pak Kalibun. Rambing kale sapena ning sapasang kale sama ibunda je Pak Kalibun. Rambak Bu Kalibun mun pepena mak ngalompang. Rambak Mas Dedet mun alis sama daun mimpe mun pepena mak ngalompang mun alis sama daun mimpe mun anis sapena Pak Kalibun sapena mun paneket kaagunganna Pak Kalibun mekasan si Andi tretan Pak Kalibun. Bro, ini kok nih. Luas ya 1 juta itu sih Potre Madura. Oke anu pikir jenar ya bos, kasih siap tanding bos. Aneka ada tretan Madura.
guys. Sere. Ini kose Potre Madura. Ini kone. Luas ya, 1 juta. Ini sih Potre Madura. Oke. Ya guys. Ada si badoher. Ini ke bah. Ini kasih aliknya badoher bah. Oi, corre, corre, corre. 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 Loh. Amben, tak balik man kiat. Oke.